Om Swastiastu. Kecunuk malih sareng titiang permata di basa Bali. Sedurung ngawitin pepelajahan, lugreyang titiang aturang para mesuk seme majeng ring ide Sangyang Widiwasa, seantukan sangkaning ware nugraha ide Sangyang Widiwasa, irage praside kacunduk ring melajah basa Bali puniki. Om Awigena-mastu Namasidam. Jahan rahinene mangkin inggih punika indik materi kelas 3, inggih punika angke aksara Bali. Wenten tetujon pepelajahan indik angke aksara Bali inggih punika mangdene alit-alite merasidayang nyurat angke aksara Bali. Inggih alit-alit sareng sami niki wenten imbe utawi contoh angke aksara Bali. Wenten angke siki, kalih, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sia, lan 0. Napi mawinan wenten angke dase. Seantukan angke dase nike medaging angke 1 lan angke 0. Yening alit-alit mekarya angke dase, patut tulis dumun angke siki, tur tulis angke 0. Dadosnyane sampun jangkep nulis angke dase. Niki wente contoh nulis angke roras. Nulis angke roras wenten angke siki lan angke kalih. Tulis dumun angke siki nyane, tur tulis angke kalih ring ungkur utawi di akhir diisi dagingin cari siki. Niki contoh 17. 17 nike 27 medaging angke kalih lan angke 7. Tulis dumun angke kalih nyane, tur tulis angke 7. Ingetang dagingin cari siki. Selanturnyane wenten angke 50. 50 punika 50. 5 lan 0. Tulis dumun angke 5, tur tulis angke 0. Ingetang nulis cari siki. Dadosnyane angke 50. Selanturnyane 609. Tulis dumun angke 6, angke 0 lan angke sia. Dagingin cari siki. Selanturnyane wenten angke kalih 0 kalih 0. Tulis dumun angke kalih, angke 0, angke kalih lan angke 0. Ingetang dagingin cari siki. Dadosnyane angke sampun kalih 0 kalih 0 utawi duang tali duang dase. Ainggih alit-alit asapunika angke aksara Bali ngawit angke 0 ngantos angke sia. Indayang alit-alit ring jawan suang-suang melajah sareng meme utawi bape, embok, beli, miwah, adi. Indik angke aksara Bali puniki. Sane mangkin wenten tugas indayang tulis aksara puniki. Nggih, contohnyane 85 angke Balinyane tulis dumun angke kutus,
angke 5 dagingin cari siki. Niki soal ka pertama wenten angke kalih 0 sieu angke balinyane nggih alit-alit tulis nike wenten angke siki ngantos soal nomor 5. Indayang alit-alit tulis utawi cawis soal puniki nomor siki ngantos nomor 5 ring buku tulis basa Bali. Nulis aksara Bali ingetang nganggen pensil. Inggih alit-alit sareng sami wantah asapunika pepelajahan indek kelas 3 inggih punika angke aksara Bali. Dumugi pepelajahan rahinene mangkin wenten pikenoh nyane majeng ring iraga sewang-sewang. Makawasani ngatur puputang titiang antuk parame santi. Om Santi Santi.